Kia ora. Ko Milamina Rogers tēnei mō te arareo Māori. Kei konei tēnei rā, ki te pātai atu, te pātai nui o te ao. E Hia Ō Tau. Haere mai. Tēnā koe, tua koe. Tēnā koe. E Hia Ō Tau. E ono o ki tau. Oh, he kōtiro a tāhua koe. Tīrangi. Kia ora. Kia ora. E Hia Ō Tau. E ono o ki tau. Ka haere koe ki te kura? Ai. Ko te hia. Tōku mapi mairia. Kia ora. Kia ora tahuaroa. Kia ora. E Hia Ō Tau. E o toru o te tau. Kia ora hana te kōwhai. Kia ora. E Hia Ō Tau. E waru o ki tau. Oh, he hanga mea pai ki a koe. Te ahi kirimi. Ai, kei te pērā hau hoki. Kia ora anō. Ko wai tō ingoa. Ko mari ahau. E Hia Ō Tau. E rua te kaumatahi o koe tau. Ai. Kia ora e ko. Kia ora. E Hia Ō Tau. Oh, kei te pai tērā, kei te pai tērā. Aroha mai, aroha mai. Tēnā koe. Tēnā koe. E Hia Ō Tau. Malamina Rogers tēnei mō te arareo Māori. This is a handy hint, whānau, just to help you in your learning. It's relevant to asking people, how old are you? Or, e hia ō tau. Don't be too quick to run up and ask this question of kaumātua, or our older men, or our elder women. Why? Some of them don't necessarily want to share that sort of information with you. So in order to protect against an unexpected reaction, keep questions such as, e hia ō tau, to people of your same generation. Nera neni Leanne. Kia ora. Ko Milamina Rogers tēnei mō te arareo Māori. Kei konei tēnei rā, ki te pātai atu, te pātai nui o te ao. E Hia Ō Tau. Haere mai. Tēnā koe, tua koe. Tēnā koe. E Hia Ō Tau. E Hia Ō Tau. E Hia Ō Tau. E Hia Ō Tau. Your turn now, whānau. E Hia Ō Tau. Malamina Rogers tēnei mō te arareo Māori. No mai rā te iwi